Salibonani hlobo esithandekayo. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu esingabe sisendaweni ezitshiyeneyo ngasona lesi sikhathi. Sithanda ukubonga uThixo ukusinika ithuba elinjengaleli ukuthi sihlale ezinyaweni zakhe simkhonze simdumise. Singena phakathi kwayena le inkonzo yanamhlanje. Ngizakucela lapho esikhona sithathe ithuba lokuthi sikhuleke. Asicimezeni isikhulekeni. Baba olomusa, olothando lesineke lesihawu, siyabonga ukuthembeka kwakho singathembekanga. Siyabonga ukuthi unguThixo osilandelelayo, ongafuniyo ukuthi silahlwe kodwa ofuna ukuthi sisindiswe. Nxa siyakubala elizwini lakho, sicela ukuthi usikhokhele ngomoya wakho oyingcwele, uvule izingqondo zethu zibambisise khona lokho ofuna sikuzwe ngosuku lwanamhlanje. Ekupheleni siyafisa ukuthi sibe zinceku ezithembekileyo ezizakuthi lanxa usiza uzothatha abayenze intando yakho sibe khona ekhaya ezulwini. Ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Isihloko sethu sanamhlanje ekuseni sithi nxa ulindele. Nxa ulindele. Siza ukhangela isahluko sika Luka. uLuka 19. Sizaqala kuverse 12 sisiye kuma kuverse 28. Ngizakubala ngaleli iBhayibheli engilisebenzisayo. Wathi indoda ethile yasesikhosini ngokuzala yaya elizweni elikude isiyagcotshwa ubukhosi anduba ibuye. Yasibiza izinceku zayo ezili10, yazinika imali engamamina ali10 yathi, yisebenziseni imali le ngize ngibuye. Kodwa labo bantu ayebabusa babemzonda umuntu lo, bathumela izigijimi ukumlandela ziyokuthi, kasimfuni lumuntu ukuthi abe yinkosi yethu. Wabekwa waba inkosi. Loba kunjalo wasebuya ekhaya. Wasebiza izinceku lezi ayezinike imali ukuze ezwe ukuthi zazithole nzuzo bani ngayo. Okuqala weza wathi, mnumzana, imina yakho izuze amanye ali10. Wenze kuhle nceku yami enhle, kusisho inkosi yayo, ngenxa yokuthi uthembekile ngento encinyane uza kubusa amadolobho ali10. Owesibili weza wathi, mnumzana, imina yakho isizele amanye ama5. Inkosi yayo yaphendula yathi, busa phezu kwamadolobho ama5. Kwase kusiza enye inceku yathi, mnumzana, nansi imina yakho bengigcinile igoqelwe elenjini. Ngibe ngikwesaba wena ngokuba uyindoda elukhuni, ucupha lokho ongakuthelanga phakathi, uvune lokho ongakuhlanyelanga. Inkosi yayo yaphendula yathi, ngizakucala ngamazwi akho wena nceku exhwalileyo. Ubukwazi angithi ukuthi ngingumuntu olukhuni, ngicupha lokho engingakuthelanga, ngivune lokho engingakuhlanyelanga. Kungani pho ungabekanga imali yami enzalisweni ukuze kuthi ekubuyeni kwami ngithathe isilenzuzo na? Yasisithi ngoba bemikhonapho, mthatheleni mina le alayo liphe lo olamamina ali10. Base besithi, mnumzana, kanti angithi uvele uselali10? Yaphendula yathi, ngithi kini lo olakho uza kuphiwa okunye okunengi, kodwa lo ongelakho lalokho alakho uza kwemuka. Kodwa izitha zami lezo ebezingafuni ukuthi ngizibuse, ziletheni lapho lizibulale.
phambi kwami. Inkosi buse ukufunda kwelizwi lakhe. Nxa sinanzelela lo umfanekiso esiyuphiwa nguJesu, nxa sisuka kusehlakalo akade sisenzakala, uzananzelela ukuthi uJesu wayesuka endlini kaZakhewu lapho ayekhulumisane kunye laye. Waseveza sobala ukuthi injongo yakhe emhlabeni yayingasiyo yokulanda labo ababesenza kuhle, kodwa injongo yakhe kwakuyikulanda labo ababelahlekile. Nxa uJesu esetsho njalo, iBhayibhili liyasitshela njengesingeniso lenjongo yalokho umfanekiso owawuveza kuverse 11. Bathi besalalele lokhu, waqhubeka wabatshela umzekeliso ngokuba wayesesondele eJerusalema, abantu sebecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu wawuzahle uvele masinyane. So kulezinto ezimbili ezicacayo eziyisisusa sokuthi alethe umfanekiso lo. Eyokuqala yikuthi wayeseduzane leJerusalema. Okwesibili yikuthi balabo abafundi bakhe labalandeli bakhe babecabanga ukuthi umbuso wakhe uzahle ufike khonapho ngesikhatshana sona lesi. Nxa sikunanzelela lokho, nxa wayekunanzelela uJesu ukuthi indlela ababekhangele ngayo yena njengombusi kwakuyindlela engayisiyo. Kasikhumbuleni, nxa iBhayibhili lithe wayeseduzane leJerusalema, kwasokusele amakhilomitha ayengama-14, 24 kilometers ukuthi ayefika eJerusalema. Nxa yena babembona ukuthi uya eJerusalema, abafundi labalandeli kunye labanye amaJuda base bebona sengathi uzafika abeke ubukhosi bakhe eJerusalema, njengoba kwasokusele iviki elilodwa ukuthi kube ngumkhosi wasePhasika. So babekubone njengendlela, babebone ukuthi ngempela manje kuzathi kufika iPhasika kuvele uThixo, kuvele uJesu uyabe sebekiwe eseyinkosi esebusa konke sokulungile. So ngamanye amazwi babehamba loJesu belandela uJesu, kodwa babengazwisisi lokho ayebafundisa khona lalokho ayelande ukuthi azokwenza emhlabeni. Wasebatshela ke enanzelela khona lokhu ukuthi babengazwisisi, bebone ngani wayezobeka umbuso wakhe emhlabeni la. Kasikhumbuleni phela ukuthi ngesikhathi esidlulileyo uke wabatshela ukuthi ngiza kuhamba eJerusalema. Nxa ngisiya eJerusalema ngihamba ukuthi ngiye kufa eJerusalema. Kazange atsho ukuthi uhamba eJerusalema ukuthi ayeyenziwa inkosi. Okwesibili, nxa babecabanga ukuthi umbuso wakhe wawuseduzane, wawusufanele ubuye masinyane, sizananzelela ukuthi amaJuda ngalesi sikhathi ayencindezelwe kangaka ngumbuso weRoma. Umbuso weRoma wawuncindezele amaJuda kangaka ukuthi babehlezi befuna inkululo. Bathe bebona uJesu ebuya ehamba leqhuku elinengi njalo elodumo olukhulu, kubo bakuhle bakubona njengesikhexe, kubo bahle bakubona njengethuba lokuthi ngempela sizamenza abe nguMesaya. Ubona umfanekiso wabo ngoMesaya kwakungumfanekiso oqungekileyo, ngoba babefuna ukuthi labo amaRoma ayebancindezele babone labo ukuthi balenkosi. So nxa babemkhangele uJesu babembona njengoMesaya, kodwa hathi lo uMesaya yena ayeziveze ngakho, kodwa uMesaya ababefuna ukuthi abe nguye yena, aliswane lombuso weRoma wawubahlukumeza. Kukanti uThixo, kukanti uJesu kwakungayisiyo indlela ayelandile lapho emhlabeni. Lokho kwavela sobala ukuthi babengakuzwisisi kahle ngombuso wezulu langoMesaya. uJesu wasechasisa
ngombuso wezulu. uJesu wasechasisa esebenzisa lokho ababekujayele, wachasisa imfihlo yasezulwini ngokubanika umfanekiso. Nxa ebanika umfanekiso lo, uThixo wayekwenza kube lula ukuthi bazwisise, wayesenza kube lula ukuthi kucace kukhanye ezimpilweni zabo lekuhambeni kwabo ukuthi kuyini okwakuyinjongo yakhe emhlabeni. Kule nto kade ngizibuza yona nqade ngikhangela lesi sahluko ukuthi kuyenzakala yini ukuthi abantu bethi bayalandela uMesaya, bethi bangamaKristu kodwa bengelaqiniso kumbe belomfanekiso ongayisiwo ngalo abamlandelayo. Kuyenzakala yini ihlobo esithandekayo ukuthi abantu bathi bona umbuso kaThixo ngumbuso okhona khonapho zahluyenzakale kumbe ngumbuso ozakubuya? Lokho sikuthola nxa sihlangana labantu abanengi sixoxa kunye labo. Uzathola ukuthi indlela abachasisa ngayo umbuso wezulu, le ndlela iBhayibheli elichasisa ngayo umbuso wezulu izinto ezitshiyeneyo. So uThixo uyakwenza kucace kubo. Uthi zwanini, kwakukhona indoda ethile, usekuveza uthi indoda ethile eyayingesikhosini ngokuzalwa. Le indoda ethile yabiza izinceku zayo, ithe isizibizile izinceku zayo yabisibanika amamina 10. Izinceku zazili10 ziyi10. Inceku ngenceku wayinika imina yayo. Nxa sikhuluma ngemina sikhuluma ngemali. Nxa ungabala ama-version eBhayibheli athi wabanika ipound, ungabala elinye lesindebele ithi wabanika impondo ezili10. Ungabala elinye ithi yena wabanika imali. So lezi zinceku kumbe izisebenzi ezili10 walinika esisodwa, wasinika imina, esinye wasinika imina, esinye wasinika imina, esinye wasinika imina. Singananzelela umfanekiso lo okaLuke chapter 19 kungani uyafanana lo mfanekiso kaMatthew chapter 25, kodwa ungananzelela ithiyele ngoba nxa sikhuluma kuMatthew chapter 25 omunye waphiwa 5, omunye waphiwa 2 amathalenta, omunye waphiwa 1, kodwa labo baphiwa ngokufananayo. Mhlawumbe isizathu sokuthi bephiwe ngokufananayo kwakuyindlela yokubahlola ukuthi nxa bethembekile kokuncane kokukodwa kuphela bengayenelisa yini ukunikwa umlandu wokuthembeka kokukhulu. Yikho kwehlukana komfanekiso lo kuMatthew chapter 25 lalo mfanekiso kuLuke chapter 19 ukuthi uThixo nxa babephiwe isikhulu lesi, nxa sasibanikile kumbe indoda lesi esikhosini nxa yayibanikile ngokuchiyana ngokufananayo, bonke babehlolwa umhloliso ofananayo ukuthi basebenzise wona lawa amamina. Nxa ungalandelela, nxa sikhangela ivesi, isilayezo esafikayo kuyo sasicacile. Inkosi leyi kumbe umbusi kumbe le indoda enothileyo nxa yayikhuluma labo kwakucacile. iBhayibheli ithi lona yathi kubo, yisebenziseni imali le ngize ngibuye. So indlela yokuthi bayenzeni yayicacile ngamamina la. Phela imina le esikhuluma ngayo kumbe imali, imina kwakuliholo lenyanga ezintathu. So nxa bephiwe, nxa iza kusuka le ndoda enothileyo eyiza kusuka isiyedinga umbuso ezweni elithile, ithi yona yisebenziseni imali le ngize ngibuye. Nxa ungabala enye version ithi yona occupy till I come. Enye version ithi do business. Enye version ithi invest. So babelomlandu yokuthi nxa sebephiwe le imali kumbe amamina bayisebenzise ngoba le ndoda ayizawuhamba idinga umbuso yayizaphenduka ibabuza ukuthi bayenzeni ngakho. Lokho akufanele bakwenze ngalamamina kwakucacile ukuthi liyisebenziseni imali leyi, invest, occupy till I come. Kwakucacile sokuyibo abasebelengxenye yokuthi benzeni ngayo. Lazi lezi zinceku ezazili 10.
nxa singawuchasisa ukwenzela ukuthi omunye engasalele emuva. uJesu wayeveza ukuthi wayeza kusuka lapha emhlabeni achiye izinceku zakhe zilolutho lokwenza. So nxa sikhuluma ngendoda ethile yesikhosini ngokuzalwa, ngumfanekiso oveza uJesu owayebachasisela ngalokhu abafundi lokhu ayeza kwenza ngoba babelombono ongayisuye ngaye. So uJesu wayesebatshela okokuqala ukuthi zwanini, ngiza kuhamba, kayisiki ukuthi umbuso wami uzahlogcwaliseke khonapho, kodwa mina ngiza kuhamba. Nxa ngiza kuhambayo ngizalishiya lomlandu othile wokwenza. So indoda yesikhosini esikhuluma ngayo nguJesu. Number 2, nxa sikhuluma ngezinceku, izinceku kumbe izisebenzi ezilithumi lezi zimele abafundi lawo wonke amaKristu aphiwe umlandu nguJesu lapho emhlabeni ukusebenzisa lokho abakubanjisiweyo nxa silindele ukuza kwakhe okwesibili njengombusi owahambayo elizweni elikhatshana. So kucacile kumfanekiso lo ukuthi izisebenzi zimele amaKristu, zimele mina lawe esiphiwe umlandu wokuthi sisebenze. Isihloko sethu sibe sibuzile kumbe isihloko sethu sithe nxa silindele. Kuyini esikwenzayo nxa le ndoda esikhosini isihambile? Nxa uJesu esezulwini, kuyini esikwenzayo njengezinceku? Kuyini esikwenzayo njengezisebenzi? Kulento engithathekisayo. Eyokungithathekisayo ukuthi sibanjisiwe ukuthi sibe lolutho okufanele siyenze, ngoba laphana ithe ikhuluma indoda yesikhosini uthe isebenziseni le imali, occupy till I come, invest, do business. Kusho ukuthi mina lawe silengxenye esingayenza. Ngivumeleni ngithi mina izipho zakomoya uThixo unikile wonke umuntu ambizileyo isipho sakomoya esilendlela yokukhulisa umzimba kaKristu olibandla. Ngamanye amazwi, izipho zakomoya ebandleni zinengi, zithiyene, kodwa injongo yazo inye, yikukhulisa umzimba kaKristu okulibandla. Sisebandleni kodwa silezipho ezithiyeneyo. Ukuthiyana kwezipho yikho okutsho ingqubela phambili yebandla. So uThixo nxa enika abantu usinikile injongo iyodwa, injongo yinye ngeyokuthi umbuso wezulu ukhule, umbuso wesitha esinguSathane unciphe. So nxa uThixo esinika lezi zipho, esinika la amathalenta, ukhangelele ukuthi mina lawe siyenze ingxenye yethu. Kulento engithathekisayo, kakula muntu ongamalaphana ethi yena kala sipho sakomoya, kakula muntu ongamalaphana obiziweyo nguJehova othi yena ngala ngxenye angayenza ekukhuliseni umbuso wezulu. Hlobo ezithandekayo, sibizelwe ukusebenza. Kakula ngitsho loyedwa oyisibukeli kulona lolu hambo lokholo, kakula ngitsho oyisibukeli, ngoba isimemo kumbe umlayo utshilo wathi occupy till I come. Sebenza ngize ngibuye. So nxa silindele le inkosi kumbe lesi sikhulu esihambileyo, kumbe nxa silindele uJesu, sisebenzisa lezi zipho zakomoya asiphe zona. Okunye engunanzelayo hlobo ezithandekayo yikuthi abanengi sivumile ukuthi siza kuhamba, I will go, ukuvuma ukuthi yona le iminyaka esiphiwe siza kuhamba sisiyesebenza ngikusabela lokho vele uThixo akukhulumileyo othi occupy till I come. Uthe woba lengxenye yokwenza. So nxa sisindisiwe, nxa sibiziwe kule ngxenye esizayenza. Kodwa ngilombuzo hlobo esithandekayo ukuthi kanti wena uwenzani nxa ulindile?
Ngilusizi ngoba kukhona abanye phakathi kwethu abazibiza njengezinceku, kukhona abanye phakathi kwethu abazibiza njengezisebenzi, kodwa kabala zithelo ngoJesu. Kodwa kakula ingxenye abayenzayo ekukhuliseni umbuso wezulu. Ingxenye abayenzayo ukuthi umbuso wesitha esinguSathane yiwo khanye ngani uyaqhela. Kodwa lokho abakubizileyo amamina laba aphiwe kwathiwa bawasebenzise, kabawasebenzisi. Abanye ngaye ngababuza kwenye indawo ngathi liyakwazi yini izipho zenu zakomoya? Ngathi nanzelela ukuthi vele abanye abakwazi lokuthi izipho zakomoya kwini, abanye abawazi lamathalente abo ukuthi kwini. Kodwa ihlobo ethandekayo, uThixo nxa esibiza, nxa sibhabhathizwa, nxa esibiza uyasivezela nxa thina silangathelela ukuthi sibekwazi lokho asibizele khona. Sibizwe ngokutshiyeneyo, kodwa uThixo ulenjongo ngalokho asibizele khona. Ngiyakhumbula kwelinye ilanga nxa bembuza umbuzo othena nxa ulindile wenzani. Ngiyakhumbula kwelinye ilanga sasilindele imali ebhanga. Njengoba likwazi ukuthi ezikhathini eziningi siyalayina emabhanga, ngithe ngimlindele imali ebhanga, ngaphuza ukufika ngathola ababe sebekhona sebephiwa ama-numbers. Thina esaphuzayo kwathiwa bekezelani, liza kuzuza lani ama-numbers, kodwa imali izabuya emini. Bathe sebetsho njalo, hawu lathi saselayinini sakubona sibili ukuthi imali sizayizuza. Kodwa ilanga lithe selibhaqabula, le ndlala isizithathela. Sengicabanga ukuthi kahle ngisuke ngiyebona omunye umfowethu othile. Nxa senisukile ngayebona omunye umfowethu othile, ngafika ngalibala ngezinto ezijiyeleyo, sabamba lokhu lalokhiyana, saxoxa lokhu lalokhiyana. Hawu ngithe sengilibele. Ngemva kwesikhatshana ngacabanga ukuthi ngithiye ngibambise indawo ebhanga lokuthi umuntu lo ade phambili ngubani. Ngababona ukuthi hayi lwana ade egqoke so lalona ade egqoke so. Ngagijima ngaye ebhanga, ngithe ngifika ebhanga, sengifika lapha ade mbambe khona ilayini. Ungabathola yini abantu? Abantu engangithiye ngibambise kubo ilayini base behambile, bangena baphiwa imali bahamba. Ngithe ngiyabuza abanye bathi ama-numbers emali azabuya emini sebewazuzile, sebewathwele bonke ama-numbers. Ngaba lusizi ngoba imali angizuzanga. Isikhathi sonke engangisichithile ekuseni ngilayinile, ngamanye amazwi ngangilindele, kodwa ngilindele ngalitshaziswa ngokunye, ngathathekiswa ngokunye. Injongo yalokhu engakufanele ngikwenza ngiyenzanga. Njengoba silindele hlobo esithandekayo, abanengi utshilo wathi occupy till I come, kodwa lokho esikwenzayo kakulani lenqubela phambili lokuqhela kombuso wezulu, kodwa thina sizenzela okwethu. Nxa uyagijima ubala iBhayibheli evesini lika 15 ithi yena inkosi leyi kumbe isikhulu lesi esahamba ukuyebekwa ukuba inkosi saphenduka. Sithe sesiphenduka ekhaya sazibiza zonke izinceku ukuthi wozani. Zithe sezibuyile izinceku, isikhulu lesi sabe sesikhuluma izinto eziqhakathekileyo, sasesibiza okokuqala wafika wathi yena mina, wathi yena wenzeni? Ngamanye amazwi uJesu nxa eza kubuya, nxa ebuya umuntu ngamunye ulomlandu wokuthi aphendule ukuthi yena uyenzeni ngalokho akuchiyelweyo. Inceku yokuqala ithi yona hayi, mina wakho uzuze amamina 10 okwasekuliholo le 3.5 years. Yena wayephiwe nje imina engaba liholo elezinyanga ezintathu. Wathi kuye kuhle ke nceku, wazuza ukukhuthaza. Wathi kuhle ke nceku ethembekileyo, ngokuthembeka kwakho uza kubusa phezu kwamadolobho 10. Wayethembekile ezintweni ezincane, wasephiwa okukhulu. Ihlobo esithandekayo, ngithini namhlanje ekuseni? Nxa sithembekile ezintweni ezincane uThixo asibambise zona, nxa esibuza siphendula, uza kusibeka kokukhulu. Okunjabulisayo futhi ukuthi ihlobo ethandekayo, izinceku ezithembekileyo ziyamukeliswa umvunzo omuhle. Nxa uyinceku ethembekileyo, ungakhanya ngani kathesi kakukhanyi, kakucaci,
Kodwa ngilesiqiniselo esokuthi inceku ezithembekileyo ziyamukeliswa umvunzo omuhle. Thembeka lawe ehlobo ethandekayo. Nxa wayathembekile kumina ayeliphiwe wasebenzisa waba lamamina alitshumi, kuthi ukuthi wenza ingxenye yakhe yokusebenzisa amandla lesikhathi ayesiphiwe ukuthi amamina lawa akhuliswe. Owesibili laye weza wathi, mnumzana, imina yakho isizelo amanye amahlanu. Kwaba izindaba ezinhle ngoba inkosi yaphendula yathi, busa phezu kwamadolobho amahlanu. Kwase kusiba khona le enye insizwa le, kumbe le enye inceku, nxa yona ibuya kayiphendula umbuzo ukuthi usebenziseni, kodwa iqala ngokuthi mina ngibe ngikwesaba wena ngokuba indoda elikhuni, ucupha lapho ongakuthelelanga, uvune lalokho ongakuhlanyelanga. Inkosi ngibona inyukubalisa ubuso ngoba le indoda ayizange yenze kuhle. Nxa isibuza ukuthi yenzeni, indoda leyi yathatha imina leyi yaligoqela elenjini yalibeka, ayizange isebenzise. Njengalokho ngibuzile ihlobo ezithandekayo, ngathi mhlawumbe phakathi kwethu nxa singabuza ukuthi esakho isipho sakomoya yisiphi, elakho ithalenta liphi, kukhona abanye abathethe amamina bagoqela, abalazithele ngoJesu, bathwele nje amahlamvu kodwa abalazithele ngoJesu. Nxa esephendula inkosi isiphendula ngoba sihambile sibuye lobukhosi, ithi zwana, aluba ube ukwazi ukuthi ngivuna lapho engahlanyelanga khona, ngicupha lapho engingathelanga khona, indaba ungathathanga imina lami walihambisa ebhanga belizafika lizale, lizafika libe le interest, bekuza kuba ngcono. Nxa indoda yayisimile isathuthumele, kwathiwa kalithathwe leli mina liyephiwa lo olamamina alitshumi oselinikwe ukubusa emadolobheni. Abantu babemile bathi, kathi umnumzana angithi lo vele uletshumi. uThixo abe sesithi yena, ngithi kini, lo lakho uzaphiwa kunye okunengi, kodwa lo ngilakho lalokho walakho uzakwemukwa. uThixo eveza ukuqhakatheka kokusebenzisa lokho athiye esibambise khona. Njengezinceku esinikwe umlando ukuthi siyenze emhlabeni nxa uJesu ehambile ezulwini, silengxenye esingayenza hlobo ezithandekayo. Siphila esikhathini lapho umbusi wethu esekhaya ezulwini, kodwa kwelinye ilanga uzaphenduka ngoba nguye okhulumileyo wathi, ngiyakuhamba ekhaya ngiyelilungisela indawo, ngizangiphinda ngibuye ukuzolithatha, ukuze lapho engikhona lani libe khona. Siphiwe umlandu wokwenza njalo. Kumele sithembeke umbusi wethu aze afike, sithembeke kuze kube sekufeni, sithembeke kukho konke asifumbathise khona, kukho konke asibambise khona, ingabe izipho zakomoya, ingabe ngamathalenta, konke uThixo asinike khona uza kusibuza ngoba silomlandu ngalokho asiphe khona. Inkosi yethu iza kuthini nxa isiza ukuzokusithatha? Izathini amazwi ayo? Engatsho ukuvunzwa na okuhle, engatsho ukubukwa na, angatsho ukukhalimela kumbe ukuwahlulelwa lokujeziswa na? Wena nguwe owaziyo. Nxa silindele ukuza kwakhe kwesibili, wenzani? Kuyini okwenzayo? Nxa ulindele, kuyini okwenzayo? Khona lokhu okwenzayo kuza kwenza yini kuthiwe nceku enhle, wenze kuhle, unikiwe kokuncane, namhlanje ubekwe ukubusa kokukhulu na? Ngoba lapho okule responsibility, kule accountability, nxa uphiwe umlandu uyabuzwa ngomlandu ophiwe ukuthi wenzeni. Ngakula ngitsho lo yedwa obizelwe ukuhlala
ebandleni, kodwa sonke sibizelwe ukusebenza. Omunye umhlabeleli aze abuze kwenye ingoma athi yena sizokuma kanjani thina ngelana leli langa lelikhulu nxa uJesu evutha izizwe, sizokuma kanjani nxa umbane ukhazimula izinto zonke zisiba sobala, abantu bekhanya ukuthi bayenzile yini ingxenye yabo kumbe kabayenzanga ingxenye yabo, sizakuma kanjani ngelanga lona lelikhulu. Umkhuleko wami mhlobo ezithandekayo ukuthi lonke elingizwayo, lonke elingilaleleyo, lonke elingibukeleyo, kungabi ngitsho lo yedwa oza kuba njengesisebenzi lesi esathatha imali leyi sayibophela elembini, sayibophela eqheleni, sayibophela ehenkini, sangayenzi lutho ngayo. Nxa umbusi esesiza sesingani sesi-accuser umbusi, sengani umbusi wayemnikile nje, kodwa umbusi oloxuku ololanga, zihlobo ezithandekayo. Umbusi esimkhangeleyo ukuthi abuye onguJesu usinikile, ngoba bonke ababizayo uyabayenelisa, sonke esibiziweyo uyakwazi ukuthi siyenelisa. Ngabe ungabala abaseKorinte bokuqala ngo-4 evesini ka2 ithi yena kuqakathekile, kucingelekile njengezikhonzi, njengezisebenzi ukuthi sitholakale sithembekile. At the end of the day, ngemva kwakho konke kule mhlobo yezinceku ezimbili, inceku ezithembekileyo lenceku engathembekanga. Wena uyinceku yiphi? Ungabe uthembekile kumbe ungabe ungathembekanga? Nxa silindile, wena wenzani ngalokho okubanjisiweyo? Inkosi kusize, lami ingisize, sithembeke kuze kube sekupheleni, ngoba iyeza lo mvuzo ukuzonika lona njengokusebenza kwakhe. uThixo wabavezela, wabatshela umfanekiso lo, ebacacela ukuthi wayengasoze aye eJerusalema ukuthi abe yi-political messiah ozafika agcotshwe khona ngale ngoba bencindezelwa ngamaJuda. Kodwa uThixo uyabavezela okwesibili ukuthi umbuso wakhe wangasombuso wakhona phana manje, kodwa wawungumbuso ozayo. Hlobo ezithandekayo, namhlanje ekuseni ngiyancenga ukuthi phakathi kwethu ezindaweni ezitshiyeneyo kungabi khona inceku ezimbi. uThixo usinikile ilizwi lakhe, uThixo usinikile iBhayibhili elilezilobo elisitshengisayo ukuthi kuyini okumele kwenziwe zinceku ezilungileyo, ngoba kuphela inceku ezilungileyo, inceku ezisebenzileyo, ezisebenzela ukukholwa kwazo ngokwesaba langokuthuthumela, yizo kuphela umnini mbusi nxa ebuya ezizakuthi zithokoze, zithabe, zitshele ukuthi benze kuhle. Umkhuleko wami ukuthi yenza kuhle lawo, umkhuleko wami ukuthi wenza kuhle, ungabi inceku embi, ngoba uThixo kafuni ngitsho lo yedwa ukuthi alahle, kodwa ufuna sonke sisindiswe. Ngifisa ukuthi ngikhuleke lawe nxa sivala yona le inkonzo, ukuthi wena ufuna ukuba inceku enhle na kumbe ufuna ukuba inceku embi? Mina bengifisa ukuthi ngibe inceku enhle, ngoba zonke inceku ezithembekileyo ziza kuvunzwa. Lawe ungaba inceku ethembekileyo uza kuvunzwa. Akusekhatshana ukuza kwaThixo sokusondele, isibhakabhaka siza kuqhakazeka, iza kubonakala indodana yomuntu isiza, kodwa mina lawe silomlando yokuthi sibe sisebenzile, ngoba kuphela laba abasebenzileyo yibo abaza kuvunzwa. Kakula sibukeli, wonke obiziweyo, wonke obiziweyo uwenelisiwe, njalo wonke obizileyo kule ngxenye angayenza ukuqhelisa umbuso wezulu. Wena uyenzani ngoJesu? Nxa ulindile wenzani? Yenza okuyikho uza kuvunzwa. Nxa kuyisifiso sakho, phakamisela inhliziyo yakho kuJehova. Ngifisa ukuthi ngikhuleke lawe ngasona lesi sikhathi. Nxa kuyisifiso sakho, phakamisa inhliziyo yakho kuJehova. Asichimezeni sikhulekeni. Baba, siyabonga ngalo umfanekiso osivezela sobala ukuthi sonke osibizileyo silengxenye yokwenza. Sicela ukuthi usiphathise ngamunye ngamunye endaweni ezitshiyeneyo, eduzane lakhatshana, singalahlekelwa ngumbono wezulu, singathathekiswa izinto zomhlaba, amathuba
lamandla ethu singasebenzisi kulokho ongasoze kusisize kodwa ngenxa yokuthe uthe sisebenze cela ukuthi usinike amandla sisebenze sivumile futhi ukuthi siza kuhamba kona lo mnyaka sinike amandla ukuthi sihambe ngiyakhuleka njalo khulekela wonke umuntu ophakamisele inhliziyo yakhe ngakuwe othi ngifisa Thixo ukuthi ungiphathise ngelizwi lakho ngifunde ngibe inceku elungileyo ezakutshelwa okuhle ezakubukwa lezakuvunzwa ngosuku lokuphela cela ngani Thixo ungasihambela usibusise ngenxa kaJesu siyabonga amen.